ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن وعمتهم وعمتهم dulu. Wa'ammatihim, terakhir dari hadits sekaping petok yang kikanika tentang nasihah. Agama adalah nasihah. Kangku serah lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat seterakhir wa ammatihim lan sekabiani wong kang Islam ay al muslimin. Napa saya maksud kelaban nasihat deka umat Islam wal muradu bihim, saya maksud kelaban yang kika dinto makna daripada nasihat deka umat Islam yakni irsyaduhum ila ma yasluhu dinahum wa dunyahum wa i'anatahum ala muhimmatihim. Saya maksud kelaban nasihat deka umat Islam yang kibarneka irsyaduhum, menunjukkan mereka ilama kepada sesuatu yasluhu yang patut dinahum agama-agamanya muslimin, agama muslimin. Nutuaki dek bereng sepatot untuk elakonin kangkui kemaslahatan agamana. Ini kenyamanan nasihat deka umat Islam. Beda orang salah dalam urusan agama, bi sampean apa bener? Ini kan nasihat punan. Orang nasihat tak harus di atas mimbar. Orang nasihat tak harus niku umik, tak harus ceramah. Beda orang salah, beda orang lopot, tak bener mongko pandangan agama. Terus bi sampean itu tuaki dek bareng-bareng saya bener. Tonton untuk jalan saya berarti ini kan nasihat dek umat Islam. Pertama, wa dunyahum, juga menunjukkan sesuatu yasluhu dunyahum, menunjukkan sesuatu sepatut untuk dunyana. Ya untung kangkui agamana, ya untung kangkui dunyana. Nujuaki de orang sambian menunjukkan kakemon ala akwa riya setepa. Kakemon urusan biru aja, urusan dunia ni bisa main itu tui, urusan dunia ni bisa main ebelai. Ini kenyamanan nasihat dak umat Islam. Wa i'anatahum ala muhimmatihim, membantu mereka ala muhimmatihim atas sesuatu kepentingan kaum muslimin. Termasuk sambian membantu apa sedeti hajat atau kepentingan umat Islam. Termasuk nasihat. Sepenting kang umat Islam bisa menebantu. Malam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Orang yang tak gelem memperhatikan kepentingan umat Islam benetang golongan jangan kanjeng Nabi. Jadi termasuk nasihat dek umat Islam membantu kepentingan umat Islam. Wa satara auratahum, menutupi aurat kekurangan aib kecubaan umat Islam cekak buka. Berarti ini kan nasihat dak umat Islam. Itu tupin kekurangan, itu tupin aib ini juga termasuk nasihat dak umat Islam. Apaan? Ala kulli hal jalbul manafi' ilaihim, sesuatu yang menarik manfaat kangku umat Islam, anike berarti nasihat dak umat Islam. Apa semurugaki umat Islam jangan sampai elakone merugikan umat Islam baik agamana otaba dunyana sampean ngerugiaki umat Islam, salah letak nguntongaki, salah tak beri manfaat ya beri madarat do umat Islam. Ini kebenih nasihat ke umat Islam berarti ben perlu eka onengin orang yang paling kecintaan tining Allah Subhanahu wa taala. Bene orang yang ngakui surban, bene orang yang ngakui jubah melolo, bene orang yang pernah masjid tak rontoron, saya kecintaan di Gusti Allah serah.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu, inna ahabba ibadallahi ilallahi tabaraka wa taala ansahuhum liibadih. Sesungguhnya hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ansahuhum liibadih, orang si paling banyak nasihat dekah umat Islam. Bade saya tak bener apa bener, mungkin hanya sekedar kemancing salah, sekedar kemancing salah. Walaupun hanya sekedar kupluun mereng, bisa main batepa 10 ke mereng. Bedebu terah, kan ila gelak masih buter. Kula pengajian pas tang kemancingan lopot, kan ila gelak bisa mbian. Kuplu kula medeng sama bapak medeng je. Bisa main apa enggak? Walaupun sekedar ringan remeh sehingga nikah, tapi nikah termasuk membantu maenga karena barang tak pantas. Apa boleh urusan maksiat, urusan melanggar deka Gusti Allah. Orang si paling kecintain yang kita nikah, orang si paling banyak nasihat deka umat Islam. Nika orang si paling kecintai. Wa qala ba'du tabi'in, sebagian daripada tabi'in, semarin sahabat nikahnya mana tabi'in, marin tabi'in tabi'in. Wa qala ba'du tabi'in khairun nasi ansahuhum lahum, sebaik-baik manusia ansahuhum, mereka tadi itu adalah orang yang paling banyak memberikan nasihat lahum kepada umat Islam. Sepaling bagus-bagus seorang dabuna ba'du tabi'in, orang sepaling banyak nasihat dekat umat Islam. Wa syarrunna, sebaliknya adapun sejelek-jelek manusia aghasyahum lahum, orang yang paling banyak menipu umat Islam. Orang si paling banyak congocoh ke umat Islam, orang si paling banyak nipu de umat Islam aja bak cubaan manusia. Sehingga orang mun ahli congocoh de orang pada Islam, aki makin terbukti. Orang se paling orang se congocoh umat Islam, se cokocoh umat Islam. Sehingga wajib hukumah orang se ajual menunjukkan sesuatu de orang se meleh apa se teti aib bareng se jual. Wajib hukumah nikah. Wajib hukumah de ke orang se ajual, deka jual bareng menunjukkan ke orang semeleh sesuatu setetilan aib bareng saya jual. Wajib hukuman ini Pak. Wa yajibu ala man ba'a syai'an ayudhira lil mushtari jami'a uyubihi nushan lahu. Wajib hukum memperjelas orang saya jual de orang semeleh, memperjelas aib-aib kekurangan-kekurangan dari barang saya jual. Sehingga cerita aki ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra birajulin yabi'u ta'aman, Kanjeng Nabi situng bekto lebet ning jalan apangki bi orang ngajualan korma. Kapangki bi orang ngajualan korma. Fa'ajabahu, laju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika gawo de korma saya jual. Mepan-mapan korma. Gus bagus. Mungkin mangken lang meleng saumpama, ketelak seger, ketelak manis sah. Napa nyaman kelak korma na kelak. Kanjeng Nabi sampai heran mucik bagus songku korma ya. Bareng pone semain bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa adkhala yadahu. Kanjeng Nabi pelebu tanang astana Kanjeng Nabi ini kayak pelebu dalam tengah korma. Jadi atas nika nompok, dalam tengah korma si nompok nika bi astana Kanjeng Nabi pelebu. Fara'a balalan. Hutak pas keluar beni si tengah nika jeme napa bahasana mercat. Mercat si tengah nika. Faqala lahu, maka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam debu da orang saya jual, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa dia saya dalam kakana nabaan ria mak ben apa? Mercat dia dalam ria mak becah dia mak tak pada besi atas, ya tas gus bagus, buto dalam mercat. Ma hadza ya sahibat ta'am? Apa dia? Mak tak pada besi atas. Faqala asabat hus sama ya Rasulullah. Kening ojen enggak dinta ya Rasulullah. Aib nazal alaihi al-matar.
yakni keneng ojen gak dinto ya Rasulullah. Oh, keneng ojen. Maka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas. Metek sabak yatta semercat. Singka orang pada ngeten lah cek ria mercat esena. Aculon salak ngki seneka. Saya atas Gus bagus dak bebenah. Hutani gini, elame kerdus salah. Suting tolak meronjung deh iya model lah. Masya Allah, ini termasuk gish, termasuk nipu, termasuk congoco. Bak jualan orang nih pak, bak jualan orang nih, teater yang saya jualan. Tadi mau orang suruh marung, bang si marung ya. Hakim marung kebela, mon karen beri kebela beri. Cak karen beri sahabat atas saya anyar bak bebe. Kebela re karen beri iregen petoronan. Saya anyar ria. Are kabit molong, are kabit Mekah, are kabit nguring re karen beri. Karen beri guring boleh ya enggak. Neka mon niat nipu sekira orang neka kecewa harus kebala hatta yarahunna sampai orang ruang ngaten lah cek bahwa Arya mercat saya dalam. Sehingga Kanjeng Nabi ada bu man ghasya falaysa minna. Orang senipu bener tanggolongan je lah. Bener orang senipu bener golongan Gusti Kanjeng Nabi. Ai laisa tariqatuna al-kamilah. Bener tang jalan si bener je. Bener jalan si tepak je dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala kulli hal kula ben panjenengan cek sampai dadi orang sak beri madarat ka orang. Cek sampai dadi orang sak beri bahaya ka orang. Dadi orang sak beri manfaat. Dadi orang sak nasihat manfaat de orang. Tekapun sekecil apapun perbuatan sampean, tapi ini adalah bentuk maunah pertolongan de orang lain, bentuk manfaat de orang lain, maka insyaallah ini bakal nilai sebagai catatan amal ibadah saya terima dening Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dinto nikah hadis nasihat saya terakhir dek kesekapin umat Islam cek sampai kul panjenengan dadi orang se bener membantu, bener menolong, bener nutuaki dek jalan-jalan se bener justru nutuaki bareng setak saya bareng saya bentu dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir kaulah orang yang nasihat ni tak harus terima, walaupun ditolak. Orang yang nasihat ni walaupun ditolak tetap anjuraki untuk nasihat, untuk ngajak de orang lain supaya apa? Supaya orang lain gelak dek ke jalan-jalan seiridhain dening Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak terima, walaupun tolak. Terima, tolak, mun sampeyan nasihat mungkin kebenaran mungkin kalah. Mungkin kebenaran bisa kalah. Tapi kebenaran tak mungkin salah. Kebenaran mungkin kalah kebenaran. Barang saya bener, barang cuba tetap ramian saya cuba. Kalah mon miramian, Pak. Kebenaran mungkin kalah tapi kebenaran tak mungkin salah. Tetap ana sehat. Nah Gusti Allah, dharma Gusti Allah nyoro dasera, nyoro dekat Nabi Musa bin Nabi Harun. Nabi Musa bin Nabi Harun ini kesetretan. Perintah bi Gusti Allah suruh nasihat, suruh ngajak dasira dak Firaun. Apa Gusti Allah tak tahu jak Firaun tak masuk Islam? Gusti Allah tak tahu jak Firaun tak masuk Islam. Oh, neng Gusti Allah. Arapa Nabi Musa bin Nabi Harun perintah nasihat kina ngandek ka Firaun, padahal Firaun jelas tak bakal masuk Islam. Ini kebukti bahwa orang nikah tetap wajib ngajak de orang dek jalan saya bener nuduaki orang gelak dek ke jalan-jalan saya ridhain dening Allah Subhanahu. Urusan kelem tak kelem apa caan, norok tak norok apa caan. Sepenting kula tugas kaula ban panjenengan cuma nuduaki, cuma ngajak sampai Gusti Allah ada bu dek Nabi Musa bin Nabi Harun tak oleh sarkasar mun ngajak. Faqula lahu qaulan layyinan. Wahai kedua Nabi Musa bin Nabi Harun kakek menentar ka Fir'aun, faqula lahu qaulan layyinan. Mun ngocak pelemes le cek sarkasar. Mun ngocak paalos le cek regere. Mun ngocak dek Fir'aun. Padahal Gusti Allah oning cek Fir'aun dia tak bakal masuk Islam, Pak.
Tapi tetap Nabi Musa bin Nabi Harun perintah tina Gusti Allah idhaba surah jalan deka Fir'aun faqula lahu qawlan layyina. Pas pakuam pada Islam mah. Padahal Gusti Allah laoning maha ngaonengin cek bahwa Fir'aun kelak tak bakal masuk Islam, tetapi tetap Nabi Musa bin Nabi Harun tugas bi Gusti Allah untuk ngajak untuk nutuaki ke jalan si bener, gelem tak gelem hidayah dari Gusti Allah. Pon termoga dadi ilmu semanfaat. Jadi tugas memanjenengan nutuaki barang si bener, cek sampai dadi orang si madarat, berusaha dadi orang si manfaat, nutuaki do orang si sae, cek sampai nutuaki barang si tak sae, karena orang si paling kecintaan bi Gusti Allah. Yang kini ke orang si paling sering ana sehat, cek ngajak do jalan-jalan si sae. Termoga kau manjenengan dadi yakin orang-orang si an-nasih, dadi yakin orang-orang sahli an-nasihat yang kibane kajak ngajak de ke jalan-jalan seridhain dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Al haditsus tsamin wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بذل الحرمة واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدح ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برد المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان من القضاء للوصول لمثلها فلا تعرف من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور واغفرنا لعمل صالح يبقى سنهم على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعة مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة الدنيا السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.